Hagasan pakai ni bun nangi ngi dang long image pala ngi dang kelung kena pala ke bos ngotu iparlok jungi Nagaro Hills kapau bagi long politically astute politically major ila ham sham panga ya ke politics ni hangni ya perta Ashwa jaga election bagi lakwa dau kasi chief minister. Atau kami na yang gaya kebakum kata kesul Nagaro Hills. Don kita orang MP irang kuat benek baru siam. Kamdon. Andai kilek kumno hijubab hari election. Naki up south seat Nagaro Hills hatrasi ditunjuk ya NPP. Balai bakal leadership kan continue na Nagaro Hills. Ni tinggi halah na media tu. Wah ni kuat I nak luka CCM. Hadu apa? Kapanya teli lagi si jaka awai ke parti kecil. Ti nak kata kedau ke kam jong inong enam. Kalau banyak tu lut ya ki buat ya ki strategi ya ki rukam rekam ki jongki. Kiwai ila keren nah lah dia pandai